Aurélia, maintenant, je vous demande d'aller s'approcher à côté de chargé de communication Mouloud Eboud. Le chargé de communication? Oui, bien sûr. Ils sont là. D'accord. Eboud, c'est le TQ5. شو يدحوا لكم حكوا هذا كي لومبيونس كي يتفضهم فاش عاد ديمارين فاش عاد تفضهم حكوا كلش الحمد لله ترى تربعت تطبق دار كاع اليوم دي لومبيونس الله يبارك جالس مليح مليح اللي جوا وجدني وكذا خمن هذا الماضي جالسين ما يقدر بس لحد عبر 5 كذا تربع تقيل نعتب شطاح داكي دي الايروبور ساطرنا شطاح معنا كنس قارص فروميت سي لا غير بسيكولوجيك وكن اصدافنا نقص شطاح اخشى قد شطاح بسمي تاكي ولا معنا الميورات تبع لا جيسكا وغنتنومي تمثالين انت داكي ديال لافريك اساكي الحمد لله الميورات هكاني منسل وسبعتي نوقع فين يضرون دوكينات داكي دي الكاميرون مي هنا نخدم ناخذ منسل كاينين منسل ما دي مدبر نخدم الشوال سنه كني ولت من حاجه مولود زين السلام دونك هذه اللي المورال اللي وجد الحد دونك السياره الحد ان نتولد عني تنميتك مولود تنميتك راسي صح دونك سلامد كان عبود مولود نضرب تايوال جي اس كا merci Aurélie. Donc on vient de parler avec Mouloud Eboud, chargé de communication de la GSK. Maintenant je vous demande si c'est possible Aurélia d'aller chercher le président de la GSK, Chérif Mellal. Oui, bien sûr, il est là, je crois qu'il est là. Oui, Zoula Chérif. mais ça va la base. تنظم تخليكم ترى دي بو سنسور دي ياوندي سوجاز مثل اللي تكير دوك ويفنا تحكوا ذاك شو داحوا كوينك اسم زوامو مي داكسم دي ياوندي نكون ولا مش نسد بيان سور ساكي نسد نعزمت باش كنا نخدم ماضي غازل باسكو البوبليك نا با دو ترافير لو موند اتاجو لا جي اس كا المشاكل باش الحد on va se donner à fond. Le match il va se jouer sur le rectangle vert. بعد كل ما قالوا لي لان بيان بريباري بسيكولوجيكمون هذه بحث مليليث ان شاء الله ليليث بكون بحث مليليث on va se donner de toute façon à fond. نجد في السلام شريف دونك اسكو المورال لي جوار يجرز كني واتا نو المورال لي جوار يعني ليش شدني يجرز مليح لامبيونس تسمقات ساكي خمنا عندي كاساج à l'arrivée tout ça نحن reposés j'espère que معنا ساعنا الطون de récupérer نخدم الداني entraînement à l'heure du match SK وبعد voilà c'est un match de football il va jouer sur les 90 minutes ان شاء الله راني لي bon en place باش ناوي تملي لي شحال شريف حسين قالوا شحال ديك زمنا من هاد ولين ملي ذاكي يا une limitation des supporters حد واحد la CAF il a autorisé les deux équipes 10 000 personnes soit des Yaoundé des Nadi Algérie du 5 juillet il faut voir des Nadi avec les pouvoirs publics avec les MGS باش كنا autorisé les supporters كشمن تملي لي donc 2000 on a نسعى زنقف 2000 فوالا كنت شريف الصافو داك نتعيط مليح تنميرتي يعطيك الصحة بقى على خير صحيح. Merci Aurélia, merci pour tous ces efforts que vous avez fait pour TQ5. Donc on va se rencontrer, on vous laisse aller vous reposer pour demain on va se voir avec d'autres éventuellement interviews et d'autres coulisses que vous allez nous rapporter pour la télévision TQ5, télévision kabyle du Canada. Merci beaucoup. Merci, bonne nuit. Bonne nuit et Ramgaz. ديما
صغر سيدة ملي دورة ديما صغر سيدة ملي دورة يسقط النيف يسقط أسيرة عقلان وغالب أغنى والسان والسان نسيك جيب بالو بمدان والسان نسيك جيب بالو بمدان يشهد والناس اللي بعد الشان يسقط النيف يسقط أسيرة عقلان وغالب أغنى والسان والسان نسيك جيب بالو بمدان والسان نسيك جيب بالو بمدان ربك يرحم ويقابل نسيشنا مع طوفل والناس سليم العزم حسكات مودم وردم مودم ذكولا وين مزاليكم تدرى ذكولا وين مزاليكم تدرى ربك يرحم ويقابل نسيشنا مع طوفل والناس سليم العزم حسكات مودم وردم مودم ذكولا وين مزاليكم تدرى وين مزاليكم تدرى يقولي بالقبايل الراوي جرجر شياسكا نحمل عزيزنا من العمار قولنا نكي العصر هكاكي نكام ديما صغر سيدة مني دورة ديما صغر سيدة مني دورة نقولي بالقبايل الراوي جرجر شياسكا نحمل عزيزنا من العمار قولنا نكي العصر هكاكي نكام ديما صغر سيدة مني دورة ديما صغر سيدة مني دورة إنازوران إسرثانان إنغماسن ثيذو خليوين كشمت ذك ثودسة ثاقرا غلانت يمهالن نجياسكا سمغرض ثخريطيس إلانا مذي فرنسا كندا نغماريكان إوا كنديالي وزال نجياسكا وغير. Artistes, politiques, journalistes, associations, tous ensemble pour adhérer à l'amicale internationale des supporters de la JSK. Booster les cagnottes France, Canada, USA pour tirer notre club de cœur vers le haut.